mun sang sang atanga INP Mizo channel ngai thlathin tu zong song te inza in chipai kan buk le cheu September ni somni le pali inrin ni ania indam tlan theu kan be sei Indian Army in ral thuam tam tham tak aleidon Indian Army chuan ral thuam a leibel chhun zom zela close quarter battle CQB carbines noi li le sing ni le sanga le bulletproof jacket BPJ singli le sang sari le zaruk le somni le pasari le natur request for information RFI achwa to a global defense manufacturer le supplier ten until nei anon thelut sapanga Indian Army chuan tunlai khovela athaber alo thlang mai don ani Indian Army chuan request for information hi September ni somni le pani khan an website a antar lang to a October ni somni le pakhat sang ni le somni le pani thleng hunan honga Indian Army in company inrem na asiam puite chuan thariat chungin ral thuam hi an pe man turani ti ni in thasomruk chungin avaya deliver turani Indian Army du dan chuan carbine hian India sipai te man lai mek 5.56 into 45 mm ammunition kap thei an du a 200 meters thleng target chiang taka kap thei an du ani carbine hi a magazine silai mu bom telovin kg thum aya ritlo kum som panga tal dai tur ani lo le silai mu voi sing khat le sanga tal kap thei tur an ti deu khera an du khir ve ta hle Indian Army hi ani na taka chuan kan soifo ang khan China PLA te ma chon thei tura anin buat sai hi atul tak zetani Taiwan chungchanga US chuan chin chiana hlo om tak alantir United Nations General Assembly kalmeka hunkar laka US Secretary of State Antony Blinken le Chinese Foreign Minister Wang Yi te anin koma anin kom nu loka Wang Yi chuan thuthin thong tak maya soizui Blinken le Wang Yi hi minute som kualai anin koma Taiwan lo chu thil dangan soiman meu lo US Secretary of State chuan One China policy chungchanga US dinna asoinona Wang Yi ero in tunlaya US malak du dan hi chin chiana entir na hlo om takani thu asoi Taiwan zalen na ta na malak na azual pole muan na le inrem na hi atla niam zel don ani atibok Wang chuan Taiwan ram boy na hi China ram chung boy na ani angin US yan soi tura nei lova alo enroll ve tul lo US malak na wangin inrem na awm pha chuang lowang atibok mani loka President Joe Biden thu soi kha kan puang to a China and Taiwan run lui atum chuan US Army ten an hum don ti asoi kha Wang Yi chuan chen chian na hlo om atia Biden thu soi khan Taiwan zalen na sual tu te hna riat tir na diklo asiam sakani ati Blinken chuan Ukraine ram run tu Russia ta na ral thuam pek hi US hian ngai mo thu soya China hian Russia tan puilo abei sei thu soyen alo tan puyani chuan sanction na tak pe ka ni tur thu wang arhil voin thlengin Ukraine invasion nu hian China in Russia tan puina ral thuama pek om hi US hian la helova China hian sanction la tur lo amaro chu Taiwan lama indo thut thein anin ve ton reng mai ani a Taiwan sarkar chuan Taiwan mai pui makta duai somni le pathum te hian an ma hun tura du an thlang thei an ti mau mai boka China hian op tum view ma se US na fui por wang te po tila an tang saru view mai ani US Vice President Kamala Harris chuan kar le khian Japan le South Korea atloanga Taiwan ram him na chungchang an soile don bok Barack Obama admin huna Asia ram palai Daniel Russell chuan Blinken le Wang Yi in biak na hi lom omati thuasoya Nancy Pelosi in Taiwan atlo nu khan boru ka lum view maya tuntum in biak na hi apoimo taksetani November kha G20 summit lo om tura Biden le Xi Jinping ate anin mu theinan mason na a om ngei ka ring ati super power ram pani te hian an din na so so nan tum lo ve a chu wangin Taiwan boy na hi
hetia hanchin fel mai chi hi chu ni na langri lovani hi G4 Ramten UN Security Council siam thatandu Group 4 ramte chu Germany, Brazil, Japan le India tenne heng ramte hian United States Security Council permanent member ni andu veka anin thlop ton vek thu September ni somni le pathum khan New York muna thu chu in tom siamin an puang chuak to boka India External Affairs Minister S Jaishankar chuan Minister of Foreign Affairs Brazil Carlos Franca Minister of Foreign Affairs Brazil Carlos Franca Minister of Foreign Affairs Germany Annalena Baerbock le Minister of Foreign Affairs Japan Yoshimasa Hayashi te chu G4 Ram Foreign Minister meeting a anin mua UN Security Council kaldana anlung oilo thule reform a oman be sei thuan soi UN Security Council non-permanent member a zone in India hi telmeka December ni som thum le pakhat khian ata ma to pang G4 ram te chuan UN Security Council hi arang theyang bera tuai tharatula chawna lian zok te hi arang theyang bera ma chhona nga yani rel fel tur tam taka om UN Security Council hian tun din muna eng mati theilo chuwangin reform hi angai to tak zetani antibok G4 ram te chuan UN General Assembly tum som sari le parukna nei zo ta ka khan thil om ze nei tak eng ma rela om lova langtlang taka ro rel na om lo antiboka session som sari le pasari na hi chuan thulu te hi amal te soi hawani an be sei thu an soi United Nations Security Council permanent member te hian veto power an nei miu maya an mani le an lam tang te tan arawan rel hlei theilo ani ber ami puite rong taka thattu min ong hlana chunga po hian Vladimir Putin om chung hi chu engman ti theidon lovani hi hei tak hi reform angai na lai chunia atam zok du dan ram nga zinga atuwe mo berin ko mo abol thina wangin akal tlang theida thin lova UN Security Council hi veto power in man siak na ani taringot mai UN General Assembly voice som sari le pasari na Myanmar chungchang te po hi soyani zela Malaysian Prime Minister Ismail Sabri Yaakob chuan Myanmar ram boy sipai thu nei na pong lak chungchanga UN Security Council in engma hremna alek ko lo hi thilung chiat thak takani Asian po hian tun ma a Myanmar chungchanga 5 statement kan nei po kha thia anga yang ati hetiang hian a soya Myanmar ram sipai thu nei na pong lak nu anram din mun chezel tur dang turin UN Security Council hian rek na khautok taka kalpui theilova Security Council permanent member panga te zinga then khatin Myanmar Sipai Council te hi kheman ni lo nan an veto power hi diklo takin an mang thina ni ati Malaysian Prime Minister hi atong huai thei khop mai minute som ni le pani chung thu soya athu soya chuan UN Security Council ni khwala uzia po soi chuakin UN Security Council thilti vel dan hi khovel tan hian problem lian ber ani ta zo kani ati hiala palai tam tak chuan an endu hlom hle ni East Timor President chuan soi vele in Ukraine mi puite tan puyan ni anga Myanmar mi puite hian tan puitu an nei tak lo wangin an ma ni thei dan angin thi huamin an bayani atia engwanga Myanmar mi puite hian Ukraine mi puite anga tan puina dong lo ngen ni tn President Mr. Jose Ramos Horta chuan zo na siam bok athu soi tlang pui hetiang hian an soi chong thuakila Myanmar mi te hian international community in min nola ramdang zong hian min phat sanani ti ngai dan an nei to a Ukraine mi puite tan chuan ral thuam changkang tak ral tlante tan puina sum tam takle humanitarian aid chikim phal taka an hlan chur lain an niero tu teram le sarkar ma in an ngai ven lo hi an ril ruana tak zeta keini hi engwanga ngai ven hlo lo nge kan ni ti hi an ril ruwa zo na cham reng chu ni heti chung hian Myanmar mi puite chuan zalen na be sein an be renga an thi zel don bok ati Myanmar boy na hian an ram then om te po ala ngong theya
an din mun hi ala chezual zel theyani atibok September ni somni le pali tukin khan matupi le ha kha inkar kong puya indona achuaka sual sipai pathuman thi hliam tuar pon tam hle matupi khopuya khalaya zale somlina sual sipai te chuan helai kong pui dunga hian operation clearance nain an veiwa ka CDF tenan lo ka pani CDF lama thi le hliam turan omlo ni in matupi CDF tenan soi indona akal zel pal thaya mi puilampo thei to kalo film khur turin an cha bok Sakain region khin u township tlak lama in pat khuwa chu September ni somni le pali voin khan sipainan hal le media lama kan mudanin yi u khopui le yuatit kung atanga sual sipaiten an halani yuatit kung hi in patnen mel khate movel leka inthen an nia tukindar nga vel khan an lutana dariat vel khan an hal tan nia soyani in pat khuwa hi kan hnung mei ni khat khan tum khat halani to a chumi tum chuan in zathum vela kangral chumi nuwa halani le a tun hi atum thum na ni voina an hal hi ineng za chiang e kang ti ala chiang lo ta se township pa te sa in na le ngapio to khuwa te po voin khan sual sipai ten an hal khothum an hala hian konglaka PDF tenen anin kap nia soyani boka chiang takin an chanchin kan la hremai thei ri lo Makui region miang township pa tayet kuwa khuwa sual sipai le an lamtang piuso tri te chu chulama PDF ten September ni som pakot lai khanan ka pa sipai paruk an ka hlum thu pakuku defense team ten an soi Makui region tilin township pa kan ta khuwa chu sual sipai za velin lu chilin September ni som ni le pani khan chen na in khat an hala September ni som ni le pathum nimin khan in som an hal belle Karen National Union KNU Brigade 5 Mutro District September ni som ni le pathum nimin khan Kotuli Army le min onglana sual sipaite voiruk anin ka pa ni khata in ka patan chuan atam khop mai sual sipai pali anthia midang pani in hliam an tuar sipain an man motor pakhat ka chiat ani pok Rakhain lampon boys wal zel buti tong township pa khamaya zani le som na sipai te chuan September ni somni le pathum ni zandar kwa vel khan tape tong khwa an hala ineng zat nge kangral ti ala chiang mailo tin not tape tong khwa a ral thuam lian an ka awangin kum somni le pariat mi le kum somni le pangami mi pa pakhat le mei che pakhatin hliaman tuar Mongtro township pa chian chong khwa po nizandar kwa vel khan sual sipai tenan hal ni in Arakan Princess Media chuan a soi tunla hian Bangladesh ne na anin ri na lama nam sipai te le min onglana sual sipai te anin kap me kani voin tlaidar thum vel khan sipai lalpa min onglana that chang dol tu suwi nana a hlau em apu timayang General Ong Tue anti retire to chu City Kurela Polten a chen na ina an kap hlum a chung te pon lo na chungin Kurela Pol te chuan midang tu ma kutan thlak lova ama chau an wathian fai ta ni in ya urban force tene na thok Kurela Pol pakhat chuan an soi a pension nu po da that tulan ti dan han en hian sipai ta na lo tang kai tak an nun na ber ani ve mai theyani voin an maniram sana September ni somni le pathum khan New York khopuya Myanmar mi te le Myanmaram ta na thanem ngai Cambodian mi te chuan human rights vonani theinan te dan le hrain zia nei theinan te sual sipai council in an mi man te an chuanan te demonstration an nei le a even general office ma apung khomin u chomu tu na even palaya la thutura credential campaign an nei bok Myanmar ma hian thalai tam takin na tho turan nei tak lo wangin ramdanga kal hian pun pha hlea hei hian sual sipai lalpa min ongla na po atimang ang ta devaniang
kumin sang ni le som ni le pani August ni som ni le pariata nepi do khopuya meeting an nei na thu soin ramdanga kal chungchanga tun aya strict de uzo ka mala turin an noya mi te acha a ramdanga hloan do na tanga percentage engza temo sarkara kan peze lang tia ming sign lui tir turte in acha ni in voin khanan soi ataka chuan an lati hlotlin thei arin om chi ari lofa an buai ru ve ta hle ti ero achiang ani hetianga an strict thar de uwang te poni mai thei Myanmar matanga foreign kal hi a ol ai lo hle a visa siam turin sumtam taksenga mala tu te kat angai ta thin ni inan soi ramdanga kal an tamang bukin bum tok ta pon omle thina thlama salama po khan meichia enge moza chuan bum an tok to a voina media lama kan mu le po korea rama thon tur anga in soi ma se UAE lama thon tadai US noi thum le singa e rukna ani heng mi zavel hituna hian korea lama kal talo chuan Dubai le Sharjah lama an kal tadai mai ni in an soya an mang anglom hle ni mi bum tu pa hi ong zin inti Alex Xavier anti bokania korea kalnan mi pakhata US dollar sang thum le zanga zel la in mi zavel ne na tangin noi thum le singa ala a tun tha September tha chung hian abi bau tadai ni in an soi kan malok September ni somni le pasari khian Japan Prime Minister Louis Pushinzo Abe kha an vuiliam to dona nimen pia September ni somni le pani khan Foreign Department lam chuan pu abe vuina atel tura an mi som te list anti chuak ta a an lisa lan dan chuan Sipai Council IOA Ambassador to Japan Usuhan po alo tel vereng mai ani hian NLD hun lai sang ni le som ni chonula matang khan Japan Ambassador na achel tana sang ni le som ni le pakhat sipain thu nei nan pong la ka tang khan atho pui mi pani chu an CDM ta ka wangin Tokyo khopuya Myanmar Embassy Office atanga no chua an nia aniero tun thlengin ala om tarengani hetianga Sipai Council palai ramhruai tu hlui vuina hun sera teltiran tum hi Sipai Council an pom angani ti NUG chuanan soya Japan Rama NUG support team point andem hle thuan soibok September ni somni le pathum nimin khan ramchung mun rang ranga sual sipai somruk le pakhatan thi nia soyani